بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات الأحكام حكمتك بلونهوري آياتك بيوتم أرغمين كوريم مجندا سلسلة ميري أرغمين واحدة كمجيفا آياتك البقرة ستيك أديها إن ستيك أديه ديوان آيات مي آياتك الله سبحانه وتعالى بيان قرافوني وصيتك واهك ستيك أديه ونايتك من الله قرافني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. من آيتك إكليكم وماني كتب عليكم تبامه كمتشب فرض قربا فوي فرض وجنبه إذا حضر أحدكم الموت تبامهم جميع قاتا مرو أن هندوغا إن ترك خيرا إنا مدلك دوكفا دانما إنا توغا مدلك دوكرا هورينما الوصية وصية كرو للوالدين والأقربين ما بفاناي قاتما جميعهن بالمعروف هي قطوغا حقا على المتقين إكن وني تقواورك مچبا حقكم گه افوغ ستيك أدي ابنات وحي قرام وني فمن بدله اي وصيه بدل في ميها بعدما سمعه اي وصيه أدوه مفو فإنما إثمه على الذين يبدلونه එකමුගේ ෆාෆ වාකං කෂවරි ඒ වසිය බදල කරා මීහුන්නෂ ඉන්න අල්ලාහ සමීඋන් අලීම් අම කෂරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායි මොළ අස්සා වටිගෙම්වා මොළ දෙනවටිගෙම්වා ඉලාහ ෆමන් ඛාෆ මින් මූසින් ජනෆන් අව් ඉස්මන් වසිය කරා මීහෙක්ගේ ෆරාතුන් වසියතුගා බේඉන්සාෆෙ අව් ඉස්මන් නුවත ෆාෆ වෙරි කමෙක් කොෆානකමුගේ බිරුගන්න حالتك එපද බිරෙන් එන් حالتك فاصلح بينهم එබෑමිහුගේ මෙදුගා ඉස්ලාහ් කුරුමුගා فلا اثم عليه ඒ ඉස්ලාහ් කුරා මිහිගේ මච්චමත සුල්හ කුරා මිහිගේ මච්චක ෆාෆෙන්නත් ඉන්න අල්ලාහ ගෆූර් රහීම් මකෂුරුන් මන් අල්ලාහුයි කිනකිනෙන් ෆාෆුස්සවා ඕගාවන්ත ඉලාහ මේ ආයතෝගේ ලෆ්සි තර්ජමා එමෙ ෆර්තම ආයතුක බයන් කරා මේවා වසියත් යබෑමිහුන් මරුවගෙන් දාහිදුවා මුදලෙ දෝකොෆාවා නම වසිය කුරුන් එමීහාගේ මෑම්බෆෑන් නෂා එමීහාගේ ගෑත්තිමාගේ මිහුන්න ඒනාගේ මුදලුන් එච්ච දේන් වසිය කුරුන් එයි මෑන් අල්ලාහ් ෆර්දු කරවාෆා කමෙක්කමුග බයන් කරා මේවා ආයේ මේ ආයතකී වාර්ත මුදලා ගුළුන් හොරි ආයේ මෑන් අල්ලාහ් බාවා ලෙවමුගේ කුරීගා මීහා මරුවගෙන් දාවුගේ එනගේ මුදලුන් ඒනාගේ මෑම්බෆෑන්ගේ ඉතුරුන් අධිගාත්තිමාගේ එහෙනිහෙ මිහුන්නක් මුදා ලිබේනේ වකි මිනෙක් වාර්ත මුදලු ගොතුගා මෑන් අල්ලාහ් ශරෝ කරවාෆා නතීම ඒරුගා වාජිබ් කරවාෆා කමෙක් ඒනාගේ මෑම්බෆෑන් අයකුගා අධිගාත්තිමාගේ එහෙ මිහුන්නවස් ඒනාගේ මුදලුන් වසිය කුරුමක් වසියතේ මිකියනි කොන් එච්චකත් වසියතේ මිකියනි මීහා මරූමෆහු ඒනාගේ මුදලු එහෙම් ෆරාදක දේ බුණා බුණු නුවත ඒනා අදා කුරන්ජේ සිම්මාය එහෙම් ෆරාතක මතිකුරු එහෙම් මේක වසියතේ කොෆාන මුදලකවස් මුසීතේ කොෆාන හග්ගකවස් සලක තිමා බලහට්ටන්ජේ බෙලෙට්මෙ අනෙකක බලහට්ටන් වසිය කුරයි वसीयते ओन्नानी मीहा मारूम फौ तंफीज करे वेच्चे गुत अव में मितांगा
wasiyat gwa dakkar miya gulun hori ehen ecche bori wasiyek hiba hadiya mi hattas miya gulun hori mawdud wasiyataki maruma fahuga tanfiz kuravech hima maruma fo enag mudalu miheka dem bona bona mekeni ei wasiyat miha dirihutta mihakan ecche dinu eggoteke hadiyay nuniya hibay min gotakun mihaka ecche difarmi hadiyay beccha nota hibay beccha amko hibay beccha me hibay ena dirmay ko aneka e hibaga hifan jehene maneke hiba tanfiz wegen dani aneka e hiba qabul kuri me sam fesh wasiyatek duniyege halatuga hutta ena wasiyatu gotun dembuna ecchek anakayaka hagge nuwane wasiyaten haggwani wasiyek kora miha maruma fo ei magon tafat me ayatuga miwa member fan na mudalum wasiyek kurum member fan fiwa gaattimage mehunna mudalum wasiyek kurum ge hukum wani walif mansukh kurabwa fani kit qur'anuga muda behumuge ay warta mudala gule ay bawa le mafoga war miha maruma foga enaga mudalun enaga member fan adi gatima mehuge terem wartawa mehunna wasiye kurum wani ehukum wani wale adi kiyet ekam wani mana kurif ibn kathir rahimahullah mi ayatu ke tafsir ke vidal wani اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين مي ما بكم بآية مي آية كم يبني member fan nasha gaattimage mihunnak wasiya kurmuge wahake waqad kana dhalika wajiban ala asahhil qawlain mi wasiya member fan nan adi gaattimage mihunnak ei wajib kamekkamuga wiye ilmorenge basfurta otereng emme sahabahuga emme sahaba ke wajib ekkamuga otume qabla nuzuli ayatil mawaris mirasuge warta moduluge ay bawa lewmuge kuri warta moduluge ay bawa lewmu kuriga ekam wani wajib ek falamma nazalat ayatul fara'id warta modulagule ay bawa lewunima nasakhat hadhihi mi ay mansukh kurbi mansukh kurum guak mitawum ki adi fanik manake kuriga amal kurum dia hukum e hisabun feshigen walewi ege badaluga a hukume ayye a hukumaki warta muda ege haggorinna man Allah baswafa egota behum vidalwani nasakhat hadhihi al-aya fasarat al-mawaris al-muqaddaratu faridatan min Allah e hisabun feshigen warta muda logotuga man Allah kada alwa baswafa minbar ei farlekkam ga wegen diye يأخذها أهلها حتما emihun gamachak lazim koreifa farda gotuga e haggorin e muda nagan warta mudalaki mihage isnennet mihage bahenneti eenage milkiyata wannech deba kolebba libemehu timba kolebba libemehu atarba kolebba abba kolebba mihin ke qur'ana bayan kurafa eki baba kolebba libemehu adi waki bayek kanda alubwa fa nuwa ennme swarta verin miki asabatterin emisme honna libenje nisbek kanda alubwa fa farattaka libenje nisbataki mudaluga verifara marwa iruga e muda warutawa warisumiha duniye gorejjam enage milkiyata wannech misalaka enek bappage mudalun libeni deba kolebba kon vejjiya uniyam timba kolebba kon vejjiya nuwata baha en libechche ko baki ba kon vejjiya bappa niyawmaya ko eba ei enage milkeke qadi nuni warta muda baha miha kandalani kit qur'ana bayan kurabwa fawa ene libenje nisbatun bappage mudalun libeni kom mudaletto deba kolebbe libe mihaka mudaluga huri echchige tereng libe deba kola ebba mudalaki kobato ei kandalani
baha miha ekum debakula ebbeki nassun sabit wafawa waris miha muwarris miha marumaeku anekaya milku ach ena gecche ena in tanazul nuwaha ida ena elimun debakula ebbei nu timbakula ebbei ena tanazul we mano tena mane ken dukolli uni miheka timbakula bam bay dini ena embejja anekayen etlibidana he nuniya me qur'an ka bayan qura fa nisbatun aneka ge milkiyat banneche warta mudalik embima qur'an ka bayan qura fa gota e warta mudal usulun eba emihuna milkuane wala tahmilu minnatan almusi ay wasiyya qura mihage me ay me warta mudal ay bawalle bunima ay wasiyya qura mihage ihsantirikamun aneka libeche nunek man allah kandaluwa fardek miha marwegen daruga enage warisunna libe mudalaki marwa miha enage ihsantirikamun deeche nune ei man allah edarinna kandaluwa fardek nangol enage muda hurumagi ei ihsantirikam ennames ihsantirikam nune bana bhog mane ki ihsantirikam vejjek mane kine deennu je ecche ena belum bay ka bahanya ei ihsantirikam ka maruma foga dariya libenje he mimbore qur'anuga man allah kandaluwa farde ei bappa beenu vi made ecche nune mamma beenu vi made ecche nune ei bunawa walihada e miya ekoga jaa al hadith fi sunani sunanuga adinum sfettoga waridun asawe an amr ibn kharija qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بدالوني تيمان ادو هيمه نبي صلى الله عليه وسلم خطبه دبم وهو يقول مفدين بدالواتي حديث قرباتي ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث هم كشر من الله وني وارتورين غتوغا كاندلو ميهුන්නක් එමිහුන්න දේන්ජේ මිම්බර් එකලාංග ෆොතුගා කඩ අලුවා බයන් කරවා ෆේ ෆලා වසියත ලිවාරිස් එහෙම් වීමා මියෆහුගා වසියතකු නුදෙවේනේ වාර්තවා මිහක එක් මානේ කොබත් කීත කුර්ආනුගා වාරිසුන්ගේ ගොතුගා මිහා මරුවාරු එනේකි ඒ මරුයි මිහාගේ වාර්ත මොදලුන් ලිබේ මිහේ ගොතුගා කඩලිපාවා එව්වස් ෆරාතක wasiyyatakun deekan nubunewe misala kenege darifulu mudalum wartave em vejam bappeka nubunewene tibannage mudaluge mitebba kulebba mina dariyakash la wasiyyata liwaris warta mudalun libe mihaka wasiyatum bay deekashe wasiyate nukurave ei man allah wani warta verinna bappage mudalum ammage mudalun libenje ba kandalu wabasaf ඉතුරකට වකි දරියක ඉතුරු කුරාක මුදලුම් බයි මුදවේ එම්බිම ખુલાસાයකි මෙම්බර් ෆෑන්නයි ගාත්තිමාග මෙහු ගතරේ වාර්තවා මෙහොන්නක් වසිය කුරුම්ග හුකුම් වනි මන්සූහ් කුරබාෆ් ಬಾಕಿ ಒತಿ ಮಿ ಆಯතුන් ගාත්තිමාග මෙහු ගතරේග හිමනේ එහෙ නමස් වාරිසුන් ගතරේග නොහිමනේ මිහොන්න වසිය කුරුම් හුකුම් අදිවස් සමබොයි අදිකෙත් ඒ मुस्तहब वगेम वाक ए बाय मीहुन बागोत की एमीहुन की असलु इस्तिमागे मीहुन ए नमस कुरानो का मुदाबस्समुगे मिंतकुन बला इरुगा मुदलुन लिबे तिमाकमुगे दरजे के एमीहुन नुफोरा ए नमस एमीहुन गातिमागे मीहुन ए मुदलुन वसियतो गोत वारिसुन इतरेगे नुहिमेने एमीहुन वसियते कोग्गेम्बे सेच्चे दिनुन ए वर बोड एदेविगे वाक बार अळ वाफक निसाला कावमंतरेगा हम वारा आमु अनेगे मसूर मसल एम्मी मैं मूल मोगवा मैं मूलवु दिवहिं किया मैं मूलवु मेहरो वारिसुंगे तेरेगा काफदरी मामदरी नुएं हिमेने आमुसुलुकुम बला फी औफंदरिन तिबज्जा एमी मुदामी नगनी උෆන්දරෙක් මෙදොර වෙජ්ජියා උෆන්දරිය කුට්ටකා එනු එල්ලිබේ මාමදරින්නක කාෆදරින්නක මුදල් හජබ් කුරේ මි ෆිගුයි මුස්තලහුන්න දෙම් විවාගතකි
kaafa misala kaafa ki waram bodu musanj kaafa ki mudalu gori fara kaafa duniye ge hutta mi marwani angen kuch kaafa ge dariye kaafa ge dari marwe ma kaafa ge mudalukun ederi ka nulibeneta enun to nei warta hur miha marwe warta ge sharten ei muwarris mudalu gori fara marwa iruga waris jen duniye ge hunna enun ena marwe ma ena ka nulibeneta kaafa ge mudalukun kaafa duniye ge hun kaafa marenno den kaafa mi marwani marwa iruga mi angen kujja ge darin mi darinna kannuwe libe kaafage mudalako ne kive ekudinge mamma netima ekudinge mamma kaafa marwe duniye gorinama ekudinge mamme libe kaafage muda eka mamma netima e mamme libe ebba me kudin mahrum wani me wartam ge shartu furiya manuwa mamma duniye ge netima ekudinge mamme kaafage mudal libe ba nu libe ame kaafen eba enge timannage mewani dariyaku timanna duniye gotta niyawumge sawum e dariya dibenje ba nuniya me dariya daringe darin kaafa darin ena libonna war bodu be kudines tibene faada eba e me fada halatekga rangalu goteki e darinna kaafa darinna mudalum wasiyek dinu adi wasiyetuge beerun kom vis kommes gotakun emi honna gote fudda dirun ei ama gam mihun ei mikal halatten e baad egetere en hale midenne vehin mෑ molawmuge halatte gisti vehin tere mashhur fon e mikal halatten anneruga e halattawga mi warta ga nohimene emina wasiyek kurun ei diinuga baru alwafek khasako gatima ge mihun getere warisunna nuwami me hukumaki warisunna wasiya kur hukumaki manso kurwa fay hukume effa den algun men mi balalani wasiya kurumuge astu muhimma kama bego wasiyata ki diinuga baru alwa fay kame miha ga mudalun kommes heyokame ena kurun Allah subhanahu wa taala wajuful adak emme wasiya kurma diinuga bar olu wafon ehne mes wasiya wan jeheni timba kula ebbevre bodunu wasiyat minbaraki timba kula bodunu wasiyat ka wan jeheni miha mudaluge adi wasiyate ena kurakam gawanama ena ge daringe halat ena warabboda riya kurenje ei darin faqirun gotuga dukuruma bure e darin tanawas bayek gotuga dukurun bamba fanna heyokam bodu egembe nabiy sallallahu alaihi wasallam ge farapulun waridwegen asave ekelek faano ashabe kalunge terein bekalaka me wasiyatu wahaka be gotun hadis qur'an sahih bukhariya muslimuga sa'ad ge faano قال يا رسول الله دنن الله رسوله ان لي مالا ولا يرثني الا ابنه لي තිමන්නගේ බෝට්ටේ වරබ්බාර මුදා තිමන්නගේ නෙතේ වාරිසකු තිමන්නගේ අංහෙන් දරියකු නෝනි අෆූසි බිසුලුසයි මාලි එම තිමන්නගේ මුදලුගේ තිම්බෑකු ෆා දෙබ තිමන්න වසිය කුරන් හයි කොමසේ කොම මීහ කබ්වේ සදි කමකව්‍යස් සාල කියන මිස්කිතෙන් අලම් බේරුව නෝනියා මීහ කබ්ස් මුදලුගේ තිම්බෑකු ෆා දෙබ තිමන්න වසිය කුරන් හයි قال لا හදිස් කුරවි නෝනෙක් den dannawani qala fa bishatri embejam deba kulabba wasiye kurangai tangla kodokol kurin timba ko deba ekaywan hudde nude hadis kuray nunek deba kulabbe denne mas hadis kuray nunek qala la hadis kuray nunek qala fa thuluth dannawani embejam timba kulabba wasiye kurangai qala ath-thuluthu wath-thuluthu kathir hadis kuray timba kulabba masale nete ekam tives gina minbarik ema bay befulum vidaluwer emme rangol goteki timba kulabba evreves madukurume den hadis kurevi enes timba kulabba jaiz minbar emme ginawa jaiz minbarake innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum
alatan yatakaffafuna an-nas hadis qurbani tibage warisun tanawas fudunteri baygotuga dukurun dukoffa diyan tiba yamma heokom bode emihun mistakunna bar ehem mismihunna barosa wegen ehem mismihen gaatu kankam kya baygotuga dukurma bure ehem timage darin warisun tanawas baygotuga dukurma awlakam bodu e mudalum bodu bay tima wasiye kurma bure embima mudaluge mi binawani mudaluge ginamina madumina ei timbakulebba vedana billion bes ennuntuwan anekage timbakulebba vedana wara kudechchaka bes emima timannage timbakulebba darinna libe mudaluge nisbatege kiya waretto e kudinna diriula vene magubetto mikankam balafa darinna meduga heyoko kantokurun ei emme rangalwot sahih bukhari ga abdullah ibn abbas ge farapun wardun asave vidalu qala law anna an-nas ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu'i fa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ath-thuluth fa-ath-thuluth wath-thuluth kathir vidalu wani mistakun emihunga wasiyatunga timbakula ebbevre kudako hatarbakul ebbe diyanama war rangale egota daanama ma hewkam bode eheni rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis kurwa fevani ath-thuluth wath-thuluth kaseer timbakul ebbe hudde ehnames eves ginamin barek emima boda ibn abbas edalwani boda rangal goteki timbakul ebben emme ginamin barek satarbak beka diume emme rangal goteki enmes timbakul ebbe kei jaiz kam emmi wasiye demmi bayan kurwa fen anen hukumaki wasiyen aduha fe wasiye badal kuramiha misalaka mihaku mihiri mihaku marwataneka haziruwe putta ena wasiyen mikurani timannage mudalu neveni mihaka menech meni mihaka menech demmi wasiyen mi aduhani mina e minage ammatiga wasiyetuga minbara wasiye kuram buni mihum me onnani e mina mehda gotaki mina mihaka bunye hatarba kolabba desh meni mihaka bunye meni ware uni meni mihaka nudere de mihun nude mihun mina mi kuleni miya badalu kura emi ma qur'an mi angoni faman baddalahu ba'da ma sami'ahu e wasiyen adoma faw e badalu kura miya fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna fa ekamge fa wani e badalu kura mihunash ek mane ki badalu kura mihun e kura badalakun wasiye kuri miha ge dharmaya sawabaka unyen nuwane misala kena wasiye kuri enage mudalu mitan ha surufiya atarba kolebba miskite imarak kura wasiyen adu he miha miskitu wa cancel kollawa ena kuma sehem wa ke meboni hem miyakat e miskiten alang ena modol mitan ha surufiya wasiye ko fojjiya wasiyen adu ha miha e wasiye tambez nokuriyas ege dharmaya sawab man allah ene devwana kam me ayatun be ek mane qur'an angawani ekamuge faafen otiya oti faafen oti e badalu kuraminas emiha ge macca gannete ekamuge faafa emiha ge wasiye e eggotuga man allah emeke dharmaya sawab mimbar ko devana e badalu kuram miha ge macca je faafot hame hemme badalu kuram mihuge terega himene wasiye wanghana kuram mihumes ewa ko nodakka tibe mi olwala mihuge terega faafarin terega himene wasiyete miheka ko faayka engeru ewahaka nudakka forwa wanghana kogen tibemi wasiyataki mudaluge maslekkam gawima adi mudalaki warak ginafara daringe terega ararum ufede maslekkam gawima e masala ufede eruga e mudaluge verifara duniyega nohunnati mudaluge masleki warak barabara nimbanje ekam ehm balla wakit qur'anuga waragina massalatoga asasta bayan kurawaf ege tafsil wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam do kurawaf enas mudalugo massalama qur'an go wani tafsil kurawaf e mihum bodfana hadis sahih nune ijma' nete dhanni dalileke qati dalile nune kya mudalugo massalatoga olo fanetike muda bessemoga asasta nek nabi bekelege appul matches man allah do kurawaf qur'an go tafsil kurawaf mudalugo massal e kibe fahun gonna beke araro no matta em algon masje mudalug masalata daringe terega ararun nufede gota kankan kuram wasiyete ekkam gawan me wasiyete lianje ibn umar vidaloi sahih bukhari muslim ga waridun as vidaloi
rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurbiye ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi evves muslimin anakayan denje hagge wata kura wasiyete oikkamu gawanama yabitu laylataini e wasiyete wata hagge kande oluma ekoga dere en rekurun muddavege nuwe illa wa wasiyyatu maktubatun indahu enaga wasiyyak ena gatuga lefa nuni lefa onnan jene ekma enak mudalu gahge wasiyyak qur'anama ecche lefa onnan jene vidanwani qala ibn umar ma marrat alayya laylatun timan kadege faana emme rebes faituge nude mundu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik demme bayan kore hadis nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kore fahum emme rebes faituge nudane illa wa indi wasiyati timange wasiyya timannaga atuga liefanet manake hadis aduyuma ayekoga ekale faano bagotu ekay faano wasiyya liye penne hisab ka baba kuri go jabban balis darilla kommes darinnak emmenne enge gota liefa wapanch ei mudalu wasiyate vies adi darinnak kura ehem wasiyate vies bappa maru mafoga meena kamek kura meena kame nukura migota wasiye kuris darinnange wasiye war saaf ko engen jehene adi khas ko mudalu ko masalata war saaf ko engen jehene daringe terega pahun ararum ufedi e daringe onna gaattima kam gulun kedi den ekan hallu kurumattaka jehe mihun duniye ga neti darin thala phala gota mudalu ko masalata hoga kankan ko genwa demme hukuma ki ho miya gulun huri mira met nimadam beenu mi hukuma ga wahakei demme oti badal qura mi honna faafa oi wahaka bayan kurawwa fa den allah subhanahu wa taala me angawani faman khafa min musin janafan aw ithman wasiye qura mi hegge faratun aniya veri ume be insafe faafe veri kamek faaha kura vijjiya ekan islah kurun ekan islah gotun qura kamek kurmattaka qura kamek e qura bayakan nete faafe mi kom wahaket ik manaki misalaka mihak marwegen daruga ene kannek enage mudalun enage darifula wasiye kurwek kurin awum denne hukumuga warisuna wasiye nukurwet emena kine mi hadani ena marumati ganwata wasiye gutuga wahaka buna mihek karena bunani timannage miweni dariyaka timanna onnani timannage miweni mudale wikkalafa marumati marubalik mige natija ki kobat dariyaka bes mudale vikkaviya e dariyaka muda milku anadotto enuntawa ek mihar midima masale ki enaga maccha menna tumataki marumaffoga enage ebuna mudale darifula kanne devek ei darifula ka wasiyata kun devek kanne darifula milibeni warta mudale libe ecche එහෙම දෙන් ඒ දරිෆුලන් ඉතුරු මුදල දෙවෙන් මෙවති ඒන ගොරි මුදල දරිෆුලන් ඒ වික්කාවෝ එන් එච්චෙක්කම බුණෙෆියා ඒ දරිෆුලන් මුදල ලිබෙන් එන්නොත් නූනියා බුණනි තිමන්න මෙවනි දරියක දෙන්ජේ දරඤ්ඤෙන් ඔන්නානේ ඒක හෙක්කෙන්නේ එම්මියෝ එති ගබූලෙන් නොකරේ නූනියා බුණනි තිමන්න අතුම් මෙවනි දරියකු නෙගි දරණි අදා කොෆියේ එම්බජාස් අඹරා නානාන තම ඉකොලක් බප්පේ කනුද බේන තඹරා ඒ ෆාසයි කණ්ඩාලිය නෙන් බලක් නිවන දරියක තිමනාත නගාෆ එල්ලක රුෆිය දරිෆුල අදා කොෆේ වනි එමෙජෙක් මානේකි අඹරාදෙන් වාරිසුන්ගේ තෙරේක බහච්ච කුතුක නානාන තයි එහ මරුබලිය මෙකෙනි ඒ බය්‍යකයක් කොන් ආම්මකොම් මිහා මරවාන කොම් බෙලෙවේ බලිතකුග දරින්න වාරිසුන්න දරඤ්ඤ එක්කම බුණ වාහක මුද වික්කාෆ එක්කම බුණ වාහක මි වාහකත ගුලණී වාර්ත මුදල එමෙචි තම්වීස නුකරවේ ඒක මච්ච හෙකිනෙතිය ඒක මච්ච දෙන්ති වාරිසුන් එබ්බස් නුවාකම් වෙජ්ජා මිෆද කංකමකි තම්ෆිස් කරවෙන එච්චනෝ මිදෙන්න විකහලා අනියාවරිකම බේයින්සාෆේ වසිය කුරා මිහා ගෆරාතුම් ෆාහ කුර විජ්ජියම් දරින්ගේ තෙරේක වාරිසුන් තෙරේක ආදුලවරිකම ආයකෝ ඒ බෙහුම ගෙන්න බදලෙ එයි ෆාෆේ නූනේ kama fara gastuge benge mena mole mena dariyaka aniya veri wanka embengan ehedi em vejji yam
e warisun gitereka wahaga dakkagen eena ekuri wasiyen ehen gotaka badalu kurun nuata eena ebuni wahaka ehen gotaka badalu kurun e vikka fecche nunkama hedun e daranjen e wahake nunkama hadage darin gitereka adluwari kamaku behumattaka gennan je badale ei faafa nune ballo mudaloga masatoga deenuga hori rivetik ebbes miyeka netek mane ki ehen hadafa diumuga fursat e gota faaha kuravijjam faman khafa min musin janafan aw ithman mihegge faratun efadakame faaha kurave halatuga aniyavari kame min ebbes kem faaha kurave halatuga egenna badelen ei emihege macca faarek gaves faafa nune miyangon heyogotuga e mistan uterek mihun utere behumattak demboti wasiyat timba kolebbever ituru kurun huddawane halataki kobatu wasiyek awun kurin denne wihen kuri dekke wahaka guligen wasiyete gasu sharoi minganaki emme ginewegen bes timba kolebba wasiyete timba kol ebbever ituru kurweni baaki tibi warisu ebbaswanya pappa wasiye kuri misalaka mudaloge deba kolebba eeti huttifa hunnani warisunge isnag bach warisun masennete dinas ehem bejjam devidan ei jumhur figure ingara gina figure ingara eki egotan hudda difiyam devidan en nudeven bay figure maliki mazhab bay figure nadis bay mazhab te befun bidalwani warisunaka nonnane hudde ituru kurumuge ei nassoga timba kolebba kanala potime ens boda raji orayaki ei timba kolebbe ituru kurang warisu hudda dekam wanya ei masere no henneme se hudda wan deheni wa mi muwardis e wasiye kura miha maruma fahuga den etibe mihunge terega e wagutuga emihunde huddek kuriana huddenu deve maruma fahuga e baha wagutuga asiyam den emihunna e wasiye tamfiz kurwa meduga itura qurani tunu qurani to warisu nimma gotek macheche behidana hen noniyam timba kulabber itura wasiyete tamfize nukurwe ما سميتك من فلاو نمالني هذا وسبحانك الله بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته